الله أكبر الله أكبر. Namazki šarti, uvjeti za namaz. Prije klanjanja namaza potrebno je ispuniti određene uvjete, to jeste pripremiti se za namaz, izvršavajući 6 namazskih šartova, da bude čisto tijelo, odijelo i mjesto gdje će se klanjati. Abdest uzeti, po potrebi se okupati, a u nuždi tejamum uzeti. Biti propisno obučen, na vrijeme klanjati, prema kibli, to jeste prema Kabi se okrenuti, odlučiti namaz klanjati, zanijetiti. Ovi šartovi se moraju ispuniti prije namaza, jer nedostatak jednog šarta kvari namaz. والعسر مهما قسى فاليسر يتبعه وعد من الله هذا الوعد يكفينا ولو رأيت فجاج الأرض مجدبة فالفأل ينبتها